Kunjani kodwa? Mina futhi kunjani? Umnikazi wefoni? Yes, yena uKhehlelezi ukhuluma. Yawe ndoda nakho ngizwa ngithola igama lami selihuduleka phansi la. Ukuthi ungifakele imali so lo mali leyo bekufanele ungayifakele mina uyifakele emcimbini lo seThekwini. Kwenzakalani ndoda ngoba ngeke ngakutshela lento ngathi angifuni izimali zeni bafowethu ngayo lo mqondo lokuthi mina angiyazi into ukuthi ukutrend uyabo. Kuyayiqondalela nje izinto mayisuka zenzeka so ngibakela izinto njengalezi ngoba kuyenzeka into kuthiwa i-trend igcina imoshela igama noma igcina sekujwayeza abantu kabi. Funa mfethu uchaze nje ngoba ngilive ukuthi kube kanjani mfowethu uzofakela imali kusukelephi mina yini engikufonelile and ngakufonela ngathini ngisuka ngapi uyabo. Chaze nje mfowethu ngoba cishe abantu bayezwa la. Ulive abantu bayangizwa. Ngilive mfowethu ukhubule nje izwi ngoba ulive. Okay. Ngicabanga ukuthi mfowethu uma ungahamba uyobheka izolo khona ulive engike ngawenza izolo. Lapho ngizama ukuchaza ngoba ngibonile ukuthi lento le ngiyayazi ukuthi iyapi. Isazongena abantu abakuthandayo, ingena abantu abangakuthandi, abantu abathanda. Qeda manga la, balomnyango. Okay, balomnyango. Ingene futhi abantu abangithandayo nabantu abangangithandi. Ikanje into. Ngicabanga ukuthi imina engasukela wena awukazi ungifonela. Yimi engathatha ifoni ngakufonela. Mangifonela ngawuthi ngakufonela more than 3 times. Ngimenga ngifonele wena, ngibuye futhi ngasifihleli ngithi ngisafonela lo uKhuzani. Ngifonele uKhuzani, ngithola ukuthi uhamba kanjani. Ngithi into eyenzeka akutshela ngathi mina wena oqala wangitshela wathi mfowethu ngikhona kwi-post kodwa angikhumbuli ukufaka imali angakayinikwa imali mina. Mase ngifonela mina uKhuzani abuza ngathi mfoka Kuba nansi le ndoda ithi khona kwi-post kodwa yakhokhela. Wathi ukhuba kimi cha mfowethu imali u40,000 sesimfakelile bekusele ukuthi simfakele omnye u40 uma ngibuya awubambe lapho uthi sesimfakelela imali bangifakele nini lo mali wathi bayifake nini wathi imali wathi kimi mayisho wathi awukapheli ngisho 15 minutes simfakelile esho nini mana futhi esho nini lokho izolo ekuseni ubetha kaphela mana betha kapheli ngisho 15 minutes befaka imali mangapheli ngisho 15 minutes izolo. Yes, bekuyizolo ekuseni ngikhuluma naye ekuseni. Umcimbi wanini? Umcimbi lo ngaze ngigcwalisa waqala ukuyazi nini leyo gcwalisa imabhida wena? Ukuze nje ngayo. Mina ngiqala ukuyazi cishe sekunesikhathi eside ngiyibona uPhulo ukhube iphusha. Bathi imali bayifaka izolo. Imali bathi bayifaka izolo 15 minutes lo ngakapheli kuthi ekuseni. Okay. Shuthi nje ngithule nje mina kuthiwa niyasibona isikhathi siyahlanya ngiyahlanya. Ifaka izolo ekuseni lo mali. Shuthi kahle kahle mina kufanele ngabe ngibhongoloza ngemicimbi engingayazi. Yabo. Shukuthi ke into eyenzakalayo ngase ngibuyela kuwena ngakutshela ukuthi u40 kuthiwa ufake yondoda. Ngikhumbula amagama washo kumina uthe kimi no ngicela utshele labantu ukuthi hayi kabi mfethu angile nawe angile nabo. Mina isivumelwano engangisithile ngangithe ngifuna 150 ngicela ukuthi leyo mali mfethu ibuyele emuva. Ibese ngithatha lawo magama njengoba enjalo awahambisa kuyena amchazela ukuthi le ndoda iyala phela ithi le mali iribeseni wasethi ukuba kimi cha mkhulu into ezoyenzeka la njengoba ethi kufuna lokhuze nipoti proof ikhona sivumelana ngo-80 nemanager yakhe kodwa into ezoyenza ngo-Friday sizomfakela u110 mana ibambe lapho webhuti ngoba mina ngifuna ukudakela kwami yabo ngifuna ukwazi la lo muntu uthi lo mngani wakho lo benixhumana naye uthi bazongifakela u110 which means 150 lo shuthi bazokhipha bazonginikeza. Yes ngathi bazokunikeza. Okay mana ke ngoba ngifuna ukuqeda manga mina la yabo bese ngihambe futhi ngihambe kuyedlela ugaloko qede nje amanga yiso manje yabo ngifuna ukwazi ngapho ukuthi isikhova saka saqashwa wapi 150,000 kuthiwa uqashe phela kuwe le nto wayiphathe mana ke seningihupha ngeimali ngalo ukuthi mina angiqashwa ngaleyo mali kwawusho bani ukuthi isikhova saka saqashwa wapi ngo150,000 sekushintshiwe manje sekuyisikhova lesikhutshwa ngeimali manje osekufanele sifakele masibanga kubanga ama account isiphi sona lesikhova kuthiwa siqashwa ngaleyo mali
Iqiniso mana which is which Iqiniso iliphi la Angithi ke mfowethu manje mina ngoba imibuzo isiza kaningi kanje mina kuthiwa wena kukhulunywe nemanager yakho. kufanele ngibuze mara kufanele ngibuze wena ububhululu wakho lo yabo ayibe ngichumana ngiyaxhumana naye igama lami nani so mina ngibuzela mfethu ukuthi makula kufanele ngibuyise imali yakho ngiyibuyise manje nginezinto zami mina ngiyisebenzela mina yabo baba wasifundisa ukuthi sisebenze uyabo ngiyibuyise imali makuthi kanjani mayizongidalela ukukhuluma ongena sidingo mina ngifuna ukuchazela mfethu isizathu semali ukuthi njobe ingenile ingeyani if ngichazelile yebo mina but kufanele ukuchazela abantu la because bayabuka abantu la njengamanje balalele futhi imali oyidingayo lena back njengamanje ngiyithumele no mfowethu ekugcineni ngithi angikaze ngithi ngifuna imali mina ngu-businessman angithi so manje into ekanje mina awukaze wena ngikhumbula ukuthi wena mfowethu ufaka imali manje wena uthekimi Khehlelezi njengoba uhamba usafonela uza kwethu ngale mina sekunabantu asebecontribute ukuthi bayangifakela manje u220 why mina engithi ngicela uku-add ngo-30,000 ngiyenzile u250 and wathi kimi mfowethu isilungu sithi first come first serve uma beyifakile kuqala shuthi angeke ngireverse imali yabantu noma mana kuqhamuka ukuthi mina ngiyibamba ingcingo zakho kufuna ngibuyisele imali yakho emumva ngiqolile mina wena hayi ingcingo angithi ngike ngakufonela wathi wena ubungakezwe futhi ngifuna ukukhuluma ngani wathi wena mfowethu kunamaphoyisa angibona ngathi nomali kusuyibona ingeniso wathi kunamaphoyisa la mfowethu mana mfowethu yabo nje kathi ufone yakhumbula ngidlule epititif ngiyonikela ifoundation yami ngapha uyabo ngidlule amaphoyisa ahlonishwa noma budume kangakanani uyawuhlola amaphoyisa owanikeza enza umsebenzi wawo athatha ilicense njalo bengakaboni ngisho ukubona lapho futhi kuthatha isikhathi nakho ngibona ngoba mina anginayo iphone ethi mayithi nqinqinqi bese kuvela nje imali ngathi manje kuphela inyanga kimi angiphelelwa nyanga uyabo nalezo mali kufanele ngihlale phansi ngicheck ngibheka ama message bese ngani ngiyithola ngoba vele icula kwezinye uyabo so manje bengayibuki lo Khuzana lo message and ngikathi ufona ngitsho ukuthi ukhuluma ngalesimo lesi ofone ngaso angitshela ngaso ngakwemukela konke obukusho ukuthi advertise ijacket ngakwemukela konke lokho ngoba bengazi umuntu uzoba nokukhuluma ozogcina kube ngathi manje makuhlamba nazi igama lami ngiyindoda uyabo so ingakho ngithe ngisemaphoyiseni ubuye kumina after 20 minutes ngithola ukuthi kuthiwa ke manje ngizibe ingcingo zakho mina uyabo kwethu okwendaba yomsindo ngicela ukuthi ngisho wena nabalandeli bakho ukuthi angasho ngithi maybe mina ngifake ekhulumeni mina bengazi ukuthi nami mina njengosomabhizinisi engibone ithuba futhi ngibona nangendlela othanda ugqoka ngayo ukuthi mfowethu ugqoka lento engiyifunayo asengicela ukuthi mfowethu ngicela ukuthi ungi-advertisele hayi ukuthi engiyitshela ukuthi mfowethu kuzosuka umsindo ongaka namanje futhi ngoba ngisho ngithi bengijabulela nje mfowethu ukuthi abantu bengifuna ivele ngawe le jacket naye futhi uzakwethu bengisazoya kuyena ngiyomcela ukuthi ayikekho ebalala muntu naye ngiyacela kodwa ke ngiyaxolisa mfowethu ukuthi sakunomsindo ngiyezwa abantu bekhuluma namagama abuhlungu kuthiwa into ehleliwe angiboni ukuthi ngiyangena mina kumasikandi ibhlungu mfowethu man ibhlungu mfowethu lento ngoba la bantu abebengiqashile namanje isangena ingcingo abakhanseliwe uyabo kanti mfowethu uyabona uma ukuthi lento ejacket ibe into ebiza lokukhuluma nene ukuthi egcina ukusasa ilokhuzi ihlambalaza igama lami yabo bengiyobuyisela kumali leyo ngiqhubeke ngiyele umcimbi engiqashwe kona ebese ngiqhubeka nezinhlelo zami enginazo ngale picnic yabo ngoba ngizokhuluma ngayo namanje ukuthi zithini inhlelo zami kuphela once off yabo yabo asingakhulumi iphutha wonke umuntu lalela angithi nabo kufanele balikhulume iqiniso umfowethu lo omunye naye uzakwethu ngoba ngiyazwana futhi nawe iqiniso yilelo uzwana ngalikhuluma iqiniso namhlanje ukuthi naye phela namhlanje ngiphinde ngafaka enye imali awukahle manako uzwana nobani izwana nale ndoda enye le lo Koka nami futhi nawe mfowethu uyazi ukuthi mfowethu akakhulume phela iqiniso ukuthi sengiphinde phela ekuseni futhi ngafaka imali ngisupport umcimbi ngithi mfowethu hayi ngicela ukulula isandla ngisupporta indaba leyo bengasayikhulumi ke ukuze nawe phela uthi hayi buyiselani nani imali kaKhehlelezi ngoba ngikwenzile futhi namhlanje ekuseni ngaze ngababuza futhi ngabuza ngiposte social media bathiwa cha ungapost kahle mbo uzobafakela imali nabo futhi ngibafakela imali ekuseni kodwa ngifuna ukuyidalula ukuthi imali and futhi ngihlonipha igama lithi ungaposti
Hayi. Okunye futhi engeke ngikusho. Mfowethu ngoba inhloso yami ukuthi ngibuze lokho bese kudlula nje ngenkulu inhlonipho ngoba ibingicasula ngempela lento futhi angiyifuni uyangazi mina mfowethu ngoba nje uthi uyangazi wazi mina impela ngqo mina ngifuna into engaqondile uyabo chithe kuyishebo nje eli uyabo so ngoba uchaza mfowethu ukuthi ke uwenze kanjani ngifuni sizingene endabeni zabo ngathi manje kuphutshuka indaba bese kusolwa mina uyabo angiphutshuza indaba bengiqonde nalento bengibuza yabonga kakhulu mfowethu kulungile thank you yeah